Kesurok kadai ubud lum jong karoi kapa. Daga babu ya kanika tong hakmat ke sorkar kala shim ya kisinjam, ban pinya so ya kisurok baper hakeleng ki district. Bat kam tamru hakaban chnapen wat ya kisurok ki baladon lupa, ban pinsuk ya kalit kawan jong ki pajpa. Ban pin kelut ya kajing kapnya kanong ba Shillong, ke sorkar kala pintrai minta ya kesurok Shillong Western Bypass. Kaban pinya so ya ki laitili ki district ke rilum khasi. Bat kini kidai ke East Khasi Hills, ke Ribhoi, bat ke Eastern West Khasi Hills. Minta la sakhi ba ka company ka buyo pindra ya ka kam kala stang shat ban chna ya ka surak thumai ka bade ka double lane na Maumaram ban mi sha Sumer Ribhoi district. Ki kam ki jam ki ya shat aga ban chna ya ka surak ka ban ai jiminto ya ki pajba ka than Ribhoi bat kumjuru ya ki pajba jong ka East Khasi Hills bat ki ki district ki ba marjan na markan pinsuk shibo ni ki kali he ki pakit mar ban yo ban ya na ka surak ondala dep chna ya ka. Kesurok nalat umsaw kebayat lingba ke umbir ki bahab Ribhoi district keban mi pat Shamau Maram ke bahab East Khasi Hills ru kan sayo shen ya kesurok babha bat bakam he Lashna pen he ya kan kesurok lingba ke jingkershan pisa jong ke World Bank dan pinsuk ki kali ki bawan nakathan East Khasi Hills shadu sha Eastern West Khasi Hills bakin yat lingba ke ni kesurok nang bakin omdan kam shu banyat na kesurok ke bahasor Shillong kani kesurok nalat umsaw kabayat lembaga umbir bat kabami ang teh Hamau Maram. Hak to kopor ka decision ka bangi ngisim kolong bangi kwa ban kampen he ya ka to srok lengba jong ka World Bank bat ka hak ju kopor kan long kum ka bypass bat hak ju kopor ban pensuk ya kini ki commercial vehicle ki ba kit let's say ki bawan na gauti la ni ki bawan na time nong stoin ki bawan na west bat na kiwe ki jaga hak ba kila ban ya lengba jong ka te srok dia kemalong mentai kan dia surok more or less la dep atati dia kebasa kalau satang katu kani bat kebaar ngatrai pia yo I ba kadon ka jing senjor katu jiking hadin ba ki babun ki commercial vehicle ki bayat nong tu kas tangkrak katu jiking den nei ka basngutunat ban pentip long ba mentang ila create ya ka subway hak tu jiking bat mentang la sha ya ka subway bakan yat bat gitu ki commercial vehicle mentak la yat non bal kumba jude ban yat ten le ya ka tu ka surok ya ka jingking barim nila restrict no mentak tang khandai metric ton kino ki ba kit tang hapok khandai metric ton ki light vehicles ki la ban yat lamba jong tu jingking ten le the rest nang ta ki hap yat napo ka tu ka subway ka bangi dak step station ya katu pada ni ongka Western Bypass. Ka Western Bypass kalau baik in between jongka surok na Maumaram ban mi salat musa bat kumjur ke tungku katu kane namar kane pada kayat na tena Sumer. Kami na Sumer don ki bentak ki baka cross. Ten rei kan long more or less hapedeng jongka surok Maumaram bat ru kane ka surok kabade napo nang ne napo nyomer kabayat lengba jongka kabayat lengba jongka neka bypass jongka soyong marka connection kan poi somewhere hakiduki soyong bypass Hakabaya David kajing shna ya kasurok na shirpi shaduk pomlum kladon kajing ud bakati kajing tre ya kakam kelaya chakman hende kala penmi ipat ya kajing cinjar ki pajba ki belit bawan bakila sakut ha kajing dheng kali ke bajur Halor kani kajing uba prestun uloong ba ula batha ya ketenat PWD roads ba ya National Highway Authority of India ban kmi ibnia ya ke ba bahatam ka bakila ban le ban omdon than kajing dheng kali ha ka te kathan de hakabai dei pat kasrok nang ni napo sirpi hadu ang tei hapo lat hadu ang tei hapomlu kadon kajing sa kajing ut namar ban lapoi kham tam sajan sirpi ki ka kajing tei kajing yat jongka construction kadang yat state Wood kadon kajing jenjar ha ka teng ka blok ka traffic kadon te ya kaniru ngidang ya perkhat da kalian jongang la instruction ya uska tripludi yo CE pludi national highway bikin examine ka ka bahatam ka ba nila banle kadang bikin court ya ka company in court ru ya ka natural bangin regulate rengkat pat ki police kadang bangin regulate ya ka timing ka ba biang kadang ba kadang non thang ka traffic te rei ki babun ki kali ki bahir sekini ki tan ono ki tan sora bat chatit tan pulsla tan doki ki babun ngan taki ya nakaneka Shillong na pom la krai
nang ni na Shillong pom la krai kimi pada setisha lai lekot te kumbak long hi menta kaba umban sisu ki ba habiat la kaya nang ni na po serpi ki de bitang kini ki bale chikit lain west ki bale chitan mausram dikitu ki ayat bet nang tu nomor ba kelakam cikai te na dau ko mo pi ngidang ya walk out kai ka ba hatam man le ha kita ki jaka ki ba kadon ka traffic dan ka don ka jing thut ha ka ya ka yeng namar ba haban ya baro arliang ka surok Wa preston ulo ang manpinti kena baka company ka basna ya ka surak Shillong tamabil kanyo kambu ni kapor man pinya stati ki kam ban pindap ya ka kat kum kapor ka balabu da ka NHIDCL kum ta ka SDO civil ka penusla kalapin mi ya ka jing mana banadu lat lingkot sharum kalapin mi ya ka hukum banadu kapor prabaji men step hadu khatwe baji men step onum sha banyat kali Badadu kapor shibaje hadu saubaje janmit onum sha yat kali kenang baka company kan yo ban pinyat bet ya ka kam kejam Ulang bagani ka jing khang banyat ki kali hakiti ki por ka deru dak ba perkhat ya ka jing sngan jong ki pat ba khnang bikin lait na kinu ki jing ma ban jing mensaw kham tam haba ka ni ka jaka ka di ka badon bun kiriat ula kentui ki pat ba bikin bur renti ya ni ka hukum khnang bakan omdon ka nu ka jing jia ka bas ngosi pi ka don arbanta ka we ka de nadu lai lekot sharum I SDO civil penusla I ai ko order ba nadu kapor prabaji step hadu kapor khatwe biji step enam sya ya kali namar ba kani ke company ka tray full kam tam kani ke poliur but again nadu kapor shibiji hadu kapor saubaji kataru no entry enam sya ki bahir sya ki bakir sya nda ka benta ke jiyat be jong kani ka kam tam ngi kwa pendep apo kapor kat kumba ka NHIDCL kelabu ya kaneka company tenar kadau ban pensuk lang ya baro bat kham tam ban light na kejing besau ban light na kejing sakut hakatua la ne kaneka tai tingi regulate noi timing komong pi kaneka kut tang hadu halai angkot area hakaba ngi kham I shirke ka kham I ting namar ba komong pilai I kilom kiba shirke hakaba kaneka company kelas tambar keta yaki tenak radau ka pelong ba ngi regulate yang ni timing bat nganget scam bagi pat ba kin ya bot renti yang ni kecik penbait nak liang jong ka office jong ka SDU civil kenang ba kanum don kanunu ke jingjia ka baskosi